bae nganteran. Aing hayang nginum. Di koro garing. Harap jadah doang. Mana ya abahnya? Dua makhluk kelong. Oh, di situ meureun. Abah. Abah di mana? Di dia yo. Kira aku teka dulu. Sakieu aing segede kebo. Oh, itu nah. Ya bah, ekstra dos untukmu. Heubeul amat dia. Gimana gitu? Terus ngangon bah. Alasan bae dia. Non abah nek marah. Marah lah. Dia kokolot ngomong kegerunguh. Sok geura marah. Kayak kuacing dibejak tentang Coda. Jor teuing. Nek kawin deui aing mah jeung Coda. Lubah henol. Bakurde, beli cikur gope. Nah, beli cikur ya abi gope. Arisya edan beli cikur gope. Satu mut, dia belenca. Kira-kira bae dasar Kim. Beli cikur gope. Nyahonya di pasar gesa kilo 30.000. Atau harga dulur bae dak. Dulur di mana dia Sarkim? Anak sa dia. Abdi anak Coda. Coda. Selingkuhan abah kan? Lain selingkuhan. Kata masih penan. Laju kumah ya, bare moal. Weh, namun cara nak ieu mah gratis. Bejakun ku aceng ka emak.